الباب الأربعون دمبغل تشابان يا بانغال كرياض الصالحين نيوتين بر الوالدين في ديغانغول يممون ابمون وصلة الأرحام اجوكغول اندان وقال الله تعالى التي تدرتون وذلك القرآن وعبد الله روي الله ولا تشركوا بها رونك في دال مكو شيئا هي هونde وبالوالدين يممون ابمون إحسانا مؤجدون مأبه وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم وقال تعالى لدالي واتقوا الله لألا الذي يتساءلون به مطرن للقنصب مود والأرحام إن أما جمودني وقال تعالى والذين بين يسلون جكتوا بما أمر الله بكم كلام يمر أن يوصل يجك وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وقال تعالى وقد ربك جمع نياوي كدون ويمري ألا تعبدوا وتوروا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن أما سيوتك عندك كما الكبر نيونغ أحدهما قائما أو كلاهما فلا تقل لهما وتعويا بأف ولا تنهرهما وتهوين وقل لهما قولا كريما واخفض جلتنا لهما ونند بجناح الذل بتنجي نويند من الرحمة وقل يا رب جم ارحمهما كما ربياني صغيرا وقال تعالى ووصينا الإنسان من وسيك نأتو بوالده يوم مكو يبن مكو يوم مأبه سبنا بيرم حملاته ريدي أمه يوم مكو وهنا اللعير على وهن إدو لعير تمبر هوري تمبر سنجا هوري سنجا وفصاله مويني نقول مكو نقول أنت في عامين كويندر دوبي ديدي هلالي o entetake adi timmude duuɓi ɗiɗi himo wawi entede ka lebbi jeego mo wawi entede ka hitande mo wawi entede ka hitande lebbi jeego kono tampere neneji on kan nde ɗuytotako e nder ɗiɗo duuɓi ɗiɗi an koni iskurli yettan wali walidayka e yumama e bemma hadis temeɗɗe tati e sappo e jeeɗiɗi an abi abdirahman abdullah ibn mas'ud radiallahu anhu qala o maki سألت النبي ملان كان باجل صلى الله عليه وسلم أي العمل كهن يقول لي لدين أحب إلى الله تعالى براي ديدك الله قال نلا ماكي الصلاة على وقتها كجول قل كهور وقت قلتم إني ثم أي رفتهن هكي قال نلا ماكي بر الوالدين كدقان قل نين من إبابهم قلتم إني ثم أي رفتهن قال نلا ماكي الجهاد في سبيل الله متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي يقطع ولد بيد والدا جيبين بمعنى بيد وواتا ودود غدون كوتاتا ويبتي بابا مكو إلا أن يجد سونا أوتا بن مكو مملوكا كجيا دو غدو أوتا بابا مكو كماتشو o immo o golla o yoɓa pullo baba makko on fa yastariyahu o soodita baba makko e jungo pullo baba makko on fa yotigahu o rinɗinamo rawahu muslim kala waɗuɗo ɗum ɗo haray hellaka baba makko no wi'e haray o yoɓimo amma ka nene kañum ala hay e hunde ko goɗɗo waɗata tawata o yoɓi nene makko wa rawahu muslim ko imam muslim ko fil hadith wa anhu ƴettama e makko aydan kadi radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala be maki man kana kala lati do yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim yutaddin dayfahu ko do makko wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil yo jokko rahimahu en dam makko dan wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul yo yewtu khayran ko moƴƴi aw liyasmutu ma aw yo deƴƴu muttafaqun alayhi hadith on ko fottana حديث 20 و300 حديث تمت تاتي النوغي وعنه جتاما مكو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى عندنا الله تدتون خلق الخلق وتجي تقنغ حتى إذا فرغ منهم هابا وغيني بتقود في قامة الرحم إن دم دري فقالت تنوي هذا مقام الآئذ بك من البطيئة dan inni hada ɗum ɗo muqamul aid e ko place
lettirte ɗum bika sabu maɗa minal qati'i immorde e taƴegol bimana kala taƴuɗoma haray on ɗon o ni e place letteteɗo. qala wi naam, Allah daali naam, ama tardayna ene a yiɗali an asila nde mi jokkoto man wasalaka kala jokkiɗoma waɗoto ami taƴo man qata'aka kala on taƴiɗoma. qalat en ɗan ɗawi bala o en. qala Allah daali fa dhalika laka, awa ɗum ɗo wodanima. summa qala rasulullahi, reftine laaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam maaki, iqra o jange in shi'tum sihi ɗon faala oɗo aya ko Allah daali ɗon faal asaytum hino gasa onon in tawallaytum son hucciti tun on salike jaɓugol komi yamiri on kon an tufsidunde bonnoyton fil ard wato qatti'u taƴoyon arhamakum ulaika alladina ko ɓe woni ɓen la'anahumullahu ɓe Allah on huɗi fa asammahum o faaɗini ɓe wa ama absarahum o wumini gite maɓɓe ɗen muttafaqun alayh. wa fi riwayatin lil bukhari no waɗe filla imam bukhari fa qala allahu taala Allah daali man wasalaki hey ko ayyo en ɗan kala jokkiɗoma wasaltu mi jokkotomo wa man qata'aki kala taƴiɗoma qata'atu mi taƴotomo. wonen jokkoɓe en ɗan wota e wonu taƴoɓe en ɗan. si woni jokkoɓe en ɗan Allah jokkoto e men, si woni taƴowo en ɗan Allah taƴoto en. wa anhu ƴettama e makko radiyallahu anhu qala wi'i jaa rajulun gorko go arno ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qala wi ya rasulallah man ahaqqu nnasi, yimɓe ɓen fof ko mbo ɓuri handude e mum bi husni sahabati moƴƴugol wondugol e an. qala nelaɗo jaabi ummuka ko biroma. qala wi hin si nene feƴƴi summa man defti ko hombo hikkoto. qala nelaɗo jaabi ummuka ko biroma hani ko on kadi moƴƴotoɗa e mum. qala o yilti o wi'i summa man refti hombo tata ɓum kadi joni mi moƴƴoto e mum nelaɗo. qala nelaɗo maki hani ummuka ko biroma. qala refti o wi summa man refti hombo si moƴƴike e nene laabi tati hani ko nene kadi ka ko hombo. qala nelaɗo maki abuka joni ko bemma. muttafaqun alayh. neɗɗo on o moƴƴoto e dendanangal tagore nden, o moƴƴo e dendanangal jibinɓe mo ɓen surtout ko wiyete ko nene makko. ko ɗum waɗi son daari Salihu Fawzani ko wi ka deftere makko mulakhasul fiqhu wonde yummama e bemma si ɓe ƴoƴiɗi e junngo maɗa a heeɓi feere hajjinoygol aade ngoto pet haray ko biro ma woni ko hajjinoyta taw sa heɓoyi noon naɓoya bemma. kono so tawi woni ayɓe ko naɓidaɓe ɗiɗo kala koɓe fof kono siko coggu goto heɓo woni ko heɓuɗa haray ko biro ma on ko naɓata. ɗum ɗo fof noon ko ɓaawo an hajjinowo on ko ɓaawo a hajjoyi. muttafaqun alayh. wa fi riwayati nade fillahi ya rasulallah ko wi ko ayo nelaɗo kanko gorko on o inni man ahaqqu nnasi ko mbo ɓuuri handude yimɓe ɓen fof ɓe husni suhba moƴƴagol wondugol e an e mum. nelaɗo maki ummuka ko biroma summa ummuka refti biroma summa ummuka refti biroma summa abaka refti noon baba en ma summa adunaka refti ɓurɓe mo ɓattade ɓurɓe mo ɓattade bimana yumma gotoɓe si ɗum iwi ben gotoɓe si ɗum iwi ɓiɓɓe bappa ma e ɓiɓɓe yayma. ɓe firande wa sahaba ko wiyete wondiɓɓe bimana as-suhbat ko wondigal ko wondiɓɓe ɓen. wa qawli mako nelaɗo summa abaka refti ɓen ma hakada koni huwa mansubun ɗum ɗo ko dambaɗum ɓe fi'ilin e gollal mahdufin montangal ay summa barra abaka refti ɗiggana baba ma kadi. wa fi riwayatina de fille summa abuka refti ɓenma wada wadih ɗum ko laaɓu ɗum ko feeñu ɗum. wa anhu ƴettama e makko anin nabiyi ko kon ɗen wiide wa anhu ƴettama e makko wa anhu ƴettama e makko ɗo fof ko imam muslim ƴettama e makko ka o maki anin nabi ko ƴetta nabaji Allah sallallahu alaihi wasallam qala nelaɗo maki raghima anfu rukike kinal ko wiyete rukike kinal no wayso ko wiyete goɗɗo perdi ko ɗum woni arabu ɓen ko inata kinal rukike summa raghima anfu refti kinal rukike summa raghima anfu refti kinal rukike laabi tati wako wiyete goɗɗo kaari perdi wako wolirten noon laabi tati. ko hombo woni ko nelaɗo faandi ɗo kinal rukike kinal mo rukike man adaraka abaway ko on mo yumma mum e ben mum hewtiti e gurdam indal kibire sanga nayewu maɓɓe ahaduhuma goɗɗo e maɓɓe aw kilahuma maɓe ɗiɗo kala
o ronki moƴƴaade e maɓɓe o ɗiggana ɓe o ɗoftooɓe o tawana ɓe falam yadkhulil jannata o ronka naata aljanna fi mana kala mo yumma mum e ben mum nawyi e tawde mum o ronki naatude aljanna e ɓeeɗo haray oɗo perdi o perdi ko par ce que woni o heeɓi grand occasion ka o wawata naatude aljanna sabu ɗiggagol e ɓeeɗo moƴƴoɓe ɗoftooɓe rawahu muslim ko imam muslim ko filli hadis o wa anhu yettama e makko radiallahu anhu anna rajulan wonde no gorko ko qala wino ya rasulallah ko yone laaɗo allah inna li qarabatun andu miɗo mari kawtaljo asiluhu miɗo jokko e makko nelaaɗo kono kanko weego ta'uni himo taƴolan hattirde e taƴagol no moƴƴure makko ko non o taƴortala wa asinu ilayhim miɗo moƴƴo e maɓɓe wa yusi'una ilayya kamɓe hiɓe bono e en wa halumu anhum miɗo muññoɓe wa yajhaluna alayya kamɓe ñande o hiɓe majja e an ko ɗum woni ɓe tooñalan jaggitalan fa qala nelaaɗo makila in kunta kama qulta wallahi si tawi a wayi kono wowlirɗani ko ni woni feƴƴirde hakkunde mon ko googa faka annama tusiffuhumul malla haray andu a sikkay ñande wo ñande hiɗa wujude ɓe ndondi wulndi wala yazalu ma'aka sertata kadi iwata kadi hino wondi e ma min allahi immorde ka allah kadi zahirun ballal foolugol foolirngal alayhim e dow maɓɓe ma damta ala dalika en tant que hiɗa duumori e on alhaali ɗon hiɗa moƴƴade e maɓɓe ɓe bono e ma rawahu muslim ko anndingol en wona wiigol fii ɓakari yettatala mi yettatamo ɓa o neldatala mi neldatamo nde ñande min kam mi jibinno o arano o ƴetti bobo an o ma o arano o neldila min kadi mi waɗata ma o arano ka defugol maafe am min kadi mi yaata o wona ɗum ko jokko taƴiɗoma okkora ɗawɗoma ko ɗon baraji ɗin ɓuuri wonde sa yeehi arɓe haaju ma ɓen a wallinani wallinanɓe maɓen a neldi nelduɓe maɓɓen tun a suuɓi a waɗanal ɓeeɗa haray no hulɓini nde tawata haray an gollal ma ngal woni yoɓitirngal ñamande an ko ñawlaɗa tun yoɓata haray no hulɓini to taw hara gollal ma ngal an ko cuggu wonɗa waɗirde ɓe firande wattu siffuhum hiɗa wujaɓe hayɓe dammittayi saabu ko ta on waɗa kon tural wa kasre sin e ko sin on waɗa kon e poccal ley almuhmalata tertaɗo mo toɓɓaka on wa tasdidil fa e saabu ko fa on waɗa kon ciddal e ko ɗum mi mana ko wujugol wal mallu ko wiyete mallu bi fatil mim saabu ko mim on waɗa kon poccal dow wa tasdidil lam on waɗa ciddal o warramadul har ko ɗum woni ndondi wulndi ay ka annama tu'imuhum a sikkay hiɗa ñammindeɓe ñande o hiɗa muuɗindeɓe arramadil har ndondi wulndi wowa ɗum ɗo tasbihun ko nandintingol lima yalhaqahum saabu ko woni ɓe kon ƴeeŋinde ko woni ɓe kon hewtinde minal ismi immorde bakkato bima yalhaqu saabu ko woni ƴeeŋude kon akilar rimadi e bima yalhaqu saabu ko ƴeeŋindini kon akilar rimadi ñamugol ndondi minal alami e a sikkay ñande wo himo ƴeeŋinde ɓe tampere bima yalhaqu konko ƴeeŋata konko heɓata akilar ramadi ñamowo ndondi wulndi minal alami immorde musendi wala shay'a hay hunde ala alal muhsin e dow maƴƴagol ilayhim faade e maɓɓe lakin siko woni tun yanalahum haray hino heɓude ɓe ismun bakkato azimun mawnuɗo e bi taksirim sabu raɓɓinɗinagol maɓɓe ngol fi haqqi e jonnutugol mo haqqiji makko ɗin wa idkhalihimul ada e naadugol maɓɓe lorra kan alayhi e dow makko kanko kawtaljo maɓɓe on wallahu alam wa an anas ƴettama e anas radiallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala ɓe maki man ahabba kala yiɗuɗo an yubsata lahu nde yanñantemo fi risqihi e arske makko wa yunsha'a lahu fuɗɗanemo moƴƴinanemo fi asarihi e batteji makko ɗin bi mana kala battaneji ɗi o acci ɗin kala faalaɗo yo arske makko on yaaju onon yo yette baaɓe jente moƴƴa so tawi woni miɗo andi ɗo hay sen waɗirta ɗum ɗo fi Allah kono en waɗiray fiyo jiiba mban tekku fiyo compte bancaire on heewu fiyo dingira on heewu fiyo ngesa mban moƴƴu ɓe maaki kala yiɗuɗo yo Allah yanñammo arske makko o nettinane o moƴƴinane o mawninane fi asarihi batte makko haray falli yasil yo jokkorahimaw enɗam makko ɗam muttafaqun alayhi ɓa noon an golle ma ko taƴugol dewle
golle ma ko raɗagol aliya tima golle ma ko raɗagol ɓeygu mo ñandoyɗa yaltini o hiɗa jombi o andi an a wonali jokkotoɗo en ɗan an a faɗi nde moƴƴere ɗo ta kala mo jombuɗa accutoɗa ko alda e nganto an a taƴi en ɗan hakkunde ma e on ɗon e hakkunde ma e musidal an on ɗon ngal fof no gasatode hakkunde musidal ma o musidal makko o fof ara e waɗi saabu en ɗan ɗan taƴi ko wano noon kadi debbo ƴagganɗo moodi mum dogui parangan tan ni yalti ko alda e accitede ko alda e preuve mo islam yananimo yo dogo o yalta oɗo kadi o taƴi en ɗan hakkunde makko e moodi makko o taƴi en ɗan hakkunde musidɗe ɗen ɗiɗi fof muttafaqun alayh wa mana ɓe firande en yansa lahu mawninantemo fi athari e batte makko ayyu akhara law ko nettinantemo yunsa lahu ko nettinantemo fi athari e batte makko ayyu akhara lahu nettinantemo fi ajlihi fi sabu ɗum ɗon e ko ɗum woni wa umrihi e gurdam makko ɗam wa anhu jettama e makko qala o maki kana latino Abu Talha ko sahabajo nelaɗo tedduɗo ni akthar al ansari ko kanko ɓurno ansariyanko ɓen foppo bil madinati madina malan jogagol jawdi min naklin immorde tamaro ko wiyete kon jawdi jardin wona de mbuuɗi laaɓuɗi ma nayi e dammi ko wiyete kon jardin ji dimɗe leɗɗe haɗi ko ɗo ɓurno wonde patron on ko ɓurno wonde risal on e jungo dendanangal sahaba ansariyankoɓe madina allahu akbar ɗum no holli o ko jawma goɗɗum wa kana o laati a habbo amwalihi ko ɓuri yiɗede jawle makko ɗen fop e jungo makko bayra ha ko jardin wiyeteɗum ni wa kanat o jardin laati mustaqbilatal masjidi mo fewtiti ka fas juulirde ne laaɗo madina wa kana laati rasulullah ne laaɗo allah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha ɓe natayno ka jardin wa yashriba ɓe yara min ma'i immordi ndiyam ɗan kulurru ndum fiha ka nder jardin ton tayyibin ko welɗan ƴem فلما نزلت هذه الآية من ديو آية دو جيبي كالله دال لنك سورة آل إمران لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة إمي داري كسان إلى رسول الله ويكن إلى الله صلى الله عليه وسلم فقال ماك يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول مدالا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب مالي إلي عندك بري دي جودي عندي فوق جونغو أن هنده ɓay komi wolugonga on bayra haw ko ɗo jardin wa innaha no oɗo jardin mi waɗima seede sadaqatun lillahi ta'ala mi waɗimo sadaka fi Allah arjumi to tijji birraha moƴƴere ko woni kon e makko wa dukuruha e geɓal sakkitoral luttitaygal ngal ɗum woni geɓal baraji kon ko e makko indallahi ka Allah ta'ala fada'aha mi jonnimamo mi liburanimamo waɗumo ya rasulullah kayne laaɗo Allah hayto araka Allah kala ka Allah holluma himo foti waɗede mum fa qala rasulullah ne laaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam maki bah kaawe tono kaawe dalika malu rabihun ɗum ɗo noon ko jawdinadundi tonoye dalika malu rabihun ɗum ɗo ko jawdinadundi tono ɗum ɗo ko jawdi mawnundi wa qad sami'tu minani ma qulta ko wiɗa kon Aba Talha wa inni min arako mi an tajala ko nde waɗatamo fil aqrabina e battodiraɓen ko yayaw senditamo hakkude yumma gotoɓe e ben gotoɓe e ɓiɓɓe bappa e ɓiɓɓe bam mawɗo haray ko ɗum woni komi toujours ko andingol en fi jokkugol en ɗan fa qala Abu Talha wi af'al mi waɗay ɗum awa ya Rasulullah o immi kisan fa kasama o senditoymo e Abu Talha senditoymo fi aqaribi hakkude e ɓattodira e makko ɓen ko ɗum woni yumma gotoɓe e ɓen gotoɓe wa bani ammi ɓiɓɓe bappa makko muttafaqun alayh o sabaga de sa feƴƴino bayanu alfazihi ɓangingol konnguɗi o hadise moƴƴa fi babil infaq e fi dambugal yewtugal ngal en ɓawoto dépensegol ittugol sadaka mimma yuhibbu ko on tigui yiɗi ko wan abdillahi yettama e abdillahi bun al-as radiyallahu anhu qala o maki aqbala rajulun gorko go fewtutuno ila nabiyullahi faade kannabaji Allah sallallahu alayhi wa sallam fa qala wi ubayuka miɗo ahoda ma nelaɗo alal hijrati e dow fergol wal jihadi e haɓugol jihadi abtahil ajra miɗo ɗaɓɓa joddudi min Allahi ta'ala qala nelaɗo maki fa hal min walidayka est ce que jibbinɓe maɓen e fa hal min walidayka est ce que immorde e jibinɓe maɓɓen ahadun goɗɗo e maɓɓe fa hal min walidayka ahadun est ce que gooto e jibinɓe maɓɓen ɗiɗo hayyun hino wuuri qala wi naam hi bal skoni wuuri tode ne laaɗo kilahuma ɓe ɗiɗo kala ɓe wuuri
فقال نلا ماكي فتبتخي الإجرة يودب ينجد من الله تعالى إمردك الله نلا ماكي فتبخي الأجرة هي ويدا دب ينجد من الله تعالى إمردك الله نه كنون أرتاي إن أهدو يو إن هبو جهادي قال وي نعم كنون دب براجي إمردك الله قال نلا ماكي أسكدون فالدا acci ɓunduka ɗum ɗon ƴoogete ɗon farje e rutto ila walidayka ka jibbinɓe maɓɓen ɗiɗo yummama e ɓenma fa ahsin suhbatahuma moƴƴoɗa e wundigal maɓɓe ngal e wurdugol e maɓɓe ngol muttafaqun aleyh wa hada lafsu muslim wa fi riwayati lahuma naare filla e maɓɓe kamɓe ɗiɗo wonde jaa rajulun gorko go arno fasta adanahu o diisine laaɗo fil jihad fiya ɓoygol jihad fa qala nelaɗo landemo a heyyun walidaka e hino wuuri goto e jibinɓe maɓen qala wi naam qala nelaɗo ma kifa fihima fajahid a koye ɓen ɗon hanuɗa tinnoyade wa anno ƴettama makko ani nabi ko ƴetta nabajo allah sallllahu alayhi wa sallam qal nelaɗo maki laysa alwasilu wonali de jokkowo enɗan bilmukafi yoninowo mi mana wonali jokkugol enɗan suɓugol waɗanɓe on tigi ɓen tun on tigi waɗana ɓen ɗon aroɓe kamata ko ɓen tun yahata kamo okkoroɓe makko ɓen tun okkorta neldoɓe makko ɓen tun neldata ñawloɓe ma an kadi ko ɓen tun ñawlata nelaɗo maki oɗo yuninowo embere ko waɗa kon fawata ñawlinta oɗo wonal jokkowo en ɗan oɗo ko wonɗo yoɓutude ko wona waɗanede kon walakinnal wasila ko woni jokkowo en ɗan ko wiyete kaari no jokka en ɗan alladi kon ida qata'at rahimuhu tatasi en ɗan makko ɗan taƴama alegoyɓe o kafidi ɓen duwaɓe mo arde daramo si o nawni duwaɓe mo neldude duwaɓe mo ñawlude duwaɓe arde hiwromo dimashire kala ma lewru kala si ɓeɗo jaɓali arde wasalaha kanko jokkoɗan ko wiyete taƴuɗo en ɗan rawahul boukhari wa qata'at bi fati ko wiyete taƴugol en ɗan bi fatil qaf saabu ko qaf on waɗa kon poccal dow watta'i e taw on ay wa rahimahu ko en ɗan makko ɗan marfu'un ɗum ko ɓanta ɗum haray ko ɗo wa an ummil mu'minin ƴettama e ummil mu'minina nene gomɗimi ɓen ɗum woni maymunata nene maymuna e bintil haris radiallahu anha annaha no kamɓe atakat ɓe rinɗinno walida tan korɗo walam tasta adan ɓe diisaki annabiya nabajo allah sallah sallam falamma kana ɓalatika yawmuha e ñallal maɓɓe ngal alladi ngal yuridu alayha ko ɗum woni ngal ɓe faala ɗum fi yaduru afwan e yawmuha ñallal maɓɓe alladi ngal ñallal maɓɓe yaduru alayha ngal nelaɗo yiltodirta e hoore maɓɓe fihi e muɗum bi mana ɓa hewti ñallal turuwal maɓɓe ngallegoy ngal nelaɗo hani arde ngal ka maɓɓe jonnita ɓe tuuru maɓɓe on say qalat o wi kanko sonnajo nene maymuna ash'artu mi su'i ya rasulallah kayo nelaɗo annanino min ataktu e o wi kan ash'arta ene a su'i a waligo ene nelaɗo a humpitike ya rasulallah annani wonde mi ataktu mi rinɗini walidati korɗo an on kala nelaɗo maki aw fa'alti ma a huwi kan tode qalat o wi naam mi huwi qala nelaɗo maki ama innaki ene wonano an law a ataytiha so tawi woni a ukkuno o akhawaliki neniraɓe ma togoso e neniraɓe ma mawɗo ayyali sa ƴettuno o okkuɗa o nene ma mawɗo e nene ma togoso kana a azama ko ɗum ɗon ɓurayno mawninde li ajirki wonande joddi maɗa ndi muttafun alayh ka tawi ɗo ko ɗum woni arinɗinimo a waɗigo e moƴƴere a heeɓi baraji ɗuɗuɗi kono sa haalannolan anda sa ƴettuno okkuɗamo biro ma mawɗo ma biro ma togoso ma kala musidɗo ma hiɓɓuɗo o kurkanomo ma on tigi yeeyita ma on tigi rinɗina anda ɗin baraji ɗi heɓayno ɗa ɗon hino ɗuuɗi ɓuuri ɗi heɓuɗa ɗin ka rinɗingol moɗo allahu akbar ko wiyete jokkugol en ɗan ko hunde mawde ɓa hiɗen andi baraji rinɗingol dande konno ɗin fotata konno ɗin mawniri kono jaka so ƴettunomo o okkimo kawtal jo makko o okkimo siɗɗo makko hiɓɓuɗo jaaɗin baraji on sadaka mo waɗi ɗon hino ɓurno ɗuɗude o rinɗingol ɗa yo allah subahana taala waɗu en jokkoɓe en ɗan muttafaqun alayhi hadis on ko fottanaɗo haray noon dambugal ngal babu 40 dambugal 50 ɓangal saabu jutugol maggal on haray en senday ngal waɗen ngal darsu en e darsude
haray en yondinoray ɗo darsu en on ɓay en yii woni hella 25 minutes joni mo goo 25 minutes mo goo hara yondinoren ɗum ɗo yiltoɗe rewtoɗen ɗum ɗo ha faamen wallahi faanunde ande wonayo en janngo wuru no ɗen yahen ko fiyo en faamu ko woni nder ga ko gollitiren iwen e ɗe niɓe iwen e ɗi faljireji aren e ka gonga aren e ngu undaygu wallahu ala wa alam.